Pozdrav svima, Rio Grappling Klub Novi Sad. Danas tehnika sa zmijom je kesa gatame, headlock i kontrola gole i 3 završnice. Ajde vidimo što se radi. Kad se nađemo u situaciji ovde, kad Nikola dobije underhook, ulazimo u headlock, situaciju kesa gatame. Generišem snagu odavde, vrši pritisak na ruku, što je najbitnije da drži kontrolu njegove glave. Kada Nikola krene da vrši most, da radi escape, zamenim, bukvalno zamenim bazu, raširim nogu mateznice i vratim. Kada vratim, automatski povlačim ruku opet. Ista priča, opet krene, znači šta je bitno? Kad krene escape u most, tu sam, zamenim i vratim. Iz ove varijante, kad osetim da mogu, povlačim u vrat, s tepočnice, vršim pritisak na njega i vršim na gore. Da Nikola otvori, čim otvara ruke, da sklanja moje ruke, dobijem njegovu ruku. Prva opcija kad spustim obrnuta Amerikana i lagano krećem da završim. Ako se ruka ispravi, znači direktno idem na armbar, znači mogu da postavim tu, mogu da ovde i treća opcija, povlačim glavu, ubacujem pesnicu i radim iz čoka. Evo još jedan put. Znači najbitnija mi je dobra kontrola, vrši pritisak, ne više snaga, hoću da ga pinujem, da ostane na leđima, Nikola radi most, počinje escape, oslonim se i vratim. Opet radi escape, zamenim, vratim. Kad dobijem moment, mogu da idem na vrat, prebacim, vršim pritisak što više. Kad se oslobađa ruka i lagano krenem na dole. Znači, prebacim, prva završnica, ako ruku ispruži, druga, znači podvučem moju rutinu po njegov lakat i imam treću opciju, znači ako ruka ne ide, ispravim glavu, pesnica, karotida i fish choke i završim gore. Par završnica iz pozicije kesa gatame, vežbajte jiu-jitsu.